nakupenda. Ile hizi kuko kwenye nipe jibu moja tu. 1 2 3 start. Musa. Tupige play nyingine next ya amani ya upendo ama utanipotezea muda? Nipe tu jibu kama uko tayari. Kama ile game tuliocheza nini? Ile bagi lako la nguo. Waona ji kusema ukweli, sincerely speaking, kutoka kwenye mvungu wa moyo wangu. Kile ambacho nataka kukwambia hapa, ile inatosha kubakia katika familia ile kama kumbukumbu. Ile mwanangu ile hata ikatoka nyingine ile ndio itakuwa inachukua. Ile iliua. Sasa kama uliua, sasa mbona tusende next ama ulikuwa unacheza ile kuharibia? Sasa zingine si kuharibia, nilikuwa na maanisha, lakini kulingana na ile makombora ambao walirusha. Sasa zingine wanataka kuacha ile chachu ikabaki katika midomo yao ya kuwa kuna ndoa. Basi ndoa watu waliulizwa msikitini, wakaambiwa hivi, kuna mtu yote ambaye kwake nyumbani hana shida, tatizo